Кадерле киш, кадерле буслав. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы собрались на юбилейный вечер. Он не совсем обычный. Это вечер, презентация нового сборника народного артиста Татарстана, заслуженного деятеля искусств, композитора Анвара Замиловича Шарафеева. 15 марта 2015 года Анвару Замиловичу исполнилось 80 лет. Наверное, творческую судьбу этого композитора можно назвать удачной, счастливой, потому что его сочинения исполняются, его песни поются, а его музыка получила признание у слушателей. Это, наверное, самое важное для композитора. Несколько слов я скажу о самом, собственно, творчестве этого замечательного композитора. Мелодичные и глубоко почвенные песни композитора, а их более 200, инструментальные сочинения и камерная музыка получила признание слушателей, как я уже сказала. Основные слагаемые авторского стиля, чуть больше, это связь с народной песенностью, простота и лаконизм музыкального языка. Сохраняя в своем творчестве демократизм и ясность звучания, Анвар Шарафеев продолжает лучшие традиции композиторов-классиков Загида Хабибуллина, Джавдета Файзи, Мансура Музафарова. Композитор прошел долгий путь через тяжелое, бездомное послевоенное детство, нелегкую пору учебу сначала в Елабужском культпросветучилище, затем в Казанском музыкальном училище и, наконец, на композиторском отделении Казанской консерватории. Несмотря на все трудности, которые пришлось преодолеть, Анвар Шарафеев ни разу не усомнился в правильности избранного пути. Судьба подарила ему твердый, деятельный характер, терпение и выдержку. А еще отменное здоровье, потому что для того, чтобы реализовать вот это вот творчество, ему как раз понадобилась непрерывная созидательная работа, а для этого нужно, как вы понимаете, здоровье. И результатом всего этого стали 12 авторских сборников вокальной и инструментальной музыки. Постоянное пребывание в национальном интонационном поле решает одну из важнейших задач современной музыки – воспитание у слушателей и прежде всего у подрастающего поколения любви и уважения к национальным традициям музыки своего народа. Именно это позволяет сочинениям композиторов сохранять актуальность и быть востребованными. Как пишет известный этномузыколог, старший научный сотрудник Российского института истории искусств Санкт-Петербурга Наиля Альмеева, музыка устной традиции, куда входит фольклор, это безграничный океан звуковых сущностей, способов интонирования, невероятных красот звучаний. Это каналы, соединяющие нас с другими мирами. Это фантастическая высота и глубина. Анвар Замилович в полной мере и глубоко осознает этот бесценный дар своего народа. На вопрос о том, что является наиболее характерной чертой его творчества, он, не задумываясь, ответил: преданность татарской мам. Первый сборник лирических песен увидел свет еще в 1962 году. Затем появились следующие песенные сборники: «Хайын жиле», «Ветер берез», «Уйнағыз гармуннар», «Играйте гармонии», «Чулпан Йылдыз», «Чулпан звезда», а также сборник детских пьес для фортепиано «Сандугашхай». К своему юбилею композитор подготовил новый сборник скрипичных пьес и ансамблей. Этот сборник называется «Нас», и сегодня, дорогие друзья, вам будут представлены сочинения из этого нового сборника, в том числе, но не только, прозвучат замечательные песни композитора, которые, как я уже сказала, хорошо известны нашему народу, и их поют наши замечательные исполнители. Слово для приветствия я передаю заслуженному деятелю искусств Татарстана, народной артистке, лауреату государственной премии имени Габдуллы Тукая, композитору Резиде Ахияровой. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые друзья, любители музыки. Добрый вечер, дорогой Анваровой. Сегодняшний день очень приятен тем, что свой юбилей Анвар Замилович встречает
творческими достижениями, а именно презентацией нового сборника «Нас», в котором собраны его инструментальная музыка и песни. Наверное, самое главное для композитора – это быть полноценно творчески активным на протяжении всей своей жизни. И на протяжении долгой, красивой жизни Анвар Абай сохраняет всегда необыкновенную работоспособность, отличается огромным трудолюбием и всегда радует нас новыми сочинениями. Когда мы формируем новые концертные программы, какие бы они ни были, для съездов, для фестивалей, он всегда предлагает каждый раз новую музыку. Это говорит о его неувядаемом творческом таком оптимизме. Анвар Абай получил очень хорошее музыкальное образование. Вот Рамзия Галиевна тут упомянула, где и как он учился, но я хотела бы назвать еще имена его великих педагогов. Это Юрий Васильевич Виноградов, блистательный теоретик, композитор. Это Альберт Семенович Лемон, который воспитал целую плеяду знаменитых наших татарских композиторов. И в числе этих композиторов Анвар Абай. Просто такое вот образование, оно и учеба у таких людей не могло быть, не могло обернуться иначе, как вот быть таким созидателем в полном смысле этого слова. Потому что это настолько великолепная подготовка. И вот это именно результат вот так, учебы у этих знаменитостей я ощущаю, когда слушаю музыку Анвара Абая, потому что она очень осознанна, она великолепно выстроена, каждое сочинение, имеет свою композицию, и он великолепно владеет полифоническими приемами. И его сочинения поэтому очень любят наши исполнители. Вот сегодня вы услышите государственный квартет под руководством Шамиля Насыпова. Они с большим энтузиазмом всегда исполняют сочинения Анвара Абая. Я не знаю, выступает ли сегодня Лариса Маслова, но для нее он написал просто огромное количество пьес великолепных. Она энтузиаст, сподвижник его творчества. Его Анвар Абай песни всегда востребованы и любимы слушателями. Я вот с детства помню, наверное, вы ее все знаете, песню «Уйнавас Гармунна». Она стала визитной карточкой фестиваля нашего республиканского. И ее очень часто раньше передавали по радио. У меня вот до сих пор в ушах это стоит песня в исполнении Клары Хайрудиновой, замечательной певицы нашей. Вот такая дружба с исполнителями, а исполнители, они являются посредниками между публикой и композитором. Это очень важное звено. Любовь исполнителей к музыке, которую предлагает им композитор, это очень высокая оценка. Мне очень радостно, что у вас замечательные исполнители. Вот хотелось бы сказать, что вот еще одна мысль такая есть. Василий Ахметов, я знаю, что был вашим большим другом, он всегда говорил такие слова: «Кашеминды, музыка саванушунды». Вот Анвар Абай очень позитивный, очень эмоционально открытый, уравновешенный, спокойный человек. И вот это все пронизывает его замечательную музыку. Она вот очень трепетная, очень спокойная в то же время, очень оптимистичная по своему духу, такая на позитиве, я бы сказала. Вот это очень важно, потому что мы, композиторы, часто углубляемся в какие-то драматизмы, в очень какие-то такие тяжелые настроения. Вот таких настроений вот, не так много у Анвара Абая. Он вот каков он, улыбчивый, приятный. Вот такова его музыка. Анвар Абай, мы вас очень любим, все композиторы, музыковеды нашей республики. Позвольте вам от всех наших коллег, от членов нашего творческого союза пожелать вам творческого долголетия, пожелать вам долгих лет жизни, чтобы вы нас радовали своими новыми сочинениями
И мы всегда, чтобы были рады включить их в новые концертные программы. С праздником вас, с презентацией и с юбилеем. Вот этот замечательный сборник «Нас». И нашу программу открывает пьеса для струнного квартета, которая так и называется «Нас». Вторая пьеса «Скерца» исполняют Государственный струнный квартет Республики Татарстан в составе заслуженные артисты России, Татарстана, народные артисты Татарстана, лауреаты Государственной премии имени Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля, Шамиль Манасыпов, первая скрипка, Марат Зарипов, вторая скрипка, Альберт Асадуллин, виолончель, лауреат российских конкурсов Оскар Курбангалеев, альт.
Юбилярына тәртип радиосы қатылый. Эльвина Нажипованы шақырамыз. Hayırlı gün, isteyensiz hayırlı kişi vetirge mümkün yaşamayı mene bugünkü beyramның sebepçisi bulgan Enver abina biz indi Tertip FM radiosu hizmetkarları şen ko'ngildan, ixlos ko'ngildan tabrik eterge ditildik. Enver abi, men o'zim bilan әлеге шараға келе алу bilan ixlos ko'nglimdan shodman. Sizning ijodingiz ул bitmas, soyiqmas, менә bizga yash bugun uchun zo'r g'ururlik, zo'r o'rnak deb aytar edim. Ham bizning endi Tertip radiosida, bizning fonotekada sizning jurlaringiz, sizning ijod etgan jurlaringiz yong'irab tura. Ham biz endi kelajakda әлеге bizning arxivning sizning jurlaringiz bilan, siz ijod etgan jurlar bilan tag'in da boyuын tilab qolar edik. Ham endi o'zim sizga shunday buyuk motor yo'llar ketiresim kela. Leyla Davlatova yozgan kishi ne aytir deb bek bir shilma. Ул сөйлейді кете, сен qolasan. O'z fikring bo'lmag'andag'ina kishi so'zin shinga olasan. Qo'yga keldi deb bek bir shilma. Ул o'tmas ko'pgina tuyula. Qishdan ул o'tmas ko'pgina tuyula. Hozir ezgina qo'shib ketdim. Shunday yaxshi so'zlar aniq hozir davom etdim. Kishi ne aytir deb bek bir shilma. Ул сөйлейді кете, сен qolasan. Kishi so'zin o'z fikring bo'lmag'andag'ina kishi so'zin shinga olasan. Qo'yga keldi deb bek bir shilma. Авырлыклар булмый калмый юк. Кыштан соң яз килмей калганы юк. Ходай ничек язса, шулай булыр. Кайга килде диеп бик бер шылма. Ул үтмәс күп кенә тоела. Кояш чыгар алдыннан да җиргә, башта шаулап яңгыр коела. Шатлык килде диеп бик шатланма. Башыңа әйләнәсең бәхеттән. Биек менгән чакта онытма син, төшәсеңне бер көн бәхеттән. Хөрмәтле Әнвәр әфәнде, милләтебез алдындагы олы хезмәтләрегезне искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, җыр сәнгатен саклап калуда керткән өлешегез, башкарган эшләрегез өчен 93.5 FM яшьлыгында эшләүче Тәртип радиосы сезгә зур рәхмәтен белдерә. Юбилеегыз белән чын күңелдән тәбриклибез. Саулыгыгыз корыш, күңелегез тыныч, гомерегез озын булсын. Иҗат чишмәгез бер кайчанда саекмасын һәм һәрвакыт шилтерә башласын. Әнвәр абый, чын күңелдән котлыйм. Йылдызларга карап, смотря на звезды. Стихи Шамиля Ракипова. Уйнагыз гармоннар, играйте гармонии. Стихи Гарая Рахима. Исполняет заслуженный артист Татарстана Айдар Габдинов. Партия фортепиано Ильдар Арсланов. Yıldızlarga karab
Yollarının jırların, sandolaşırların, karlı aşırların, işitsin kişiler, dünyada bir kader, söykümlü jırların, sıklandı şırların, işitsin kişiler, dünyada bir kader, söykümlü jırların, sıklandı şırların. Oynağız garmonlar yara tuturunda, Көңілден шикілеріні тара тұлырында, жырласын кішілер таңа тұшырында, яқшылық жырында, яқтылық жырында. Tınmağız garmonlar irtende kişinde, Oynağız sağıştan kүйgenler işinde, Bәхітпен yılmayıp gülgenler işinde, İl işin yollarda ölgenler işinde, Bәхітпен yılmayıp gülgenler işinde, İl işin yollarda ölgenler işinde. Юбилярны котлау сүзі белән Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемле дәүләт премиясе лауреаты Гарай Рәхим. Hayırlı kеш, millettaşlar. Mine bugün bizning Büyük Tupayımız ismindagi mine bu matur zalda müzik yankırı. O Ender Şarafi'nin büyük matur müzikası hemşirleri. Mine eline tınlagan şarını, oynağız var bunlar diyen şarını biz onun bilen uzgan asırının 80. yıllar başında yazdık. Benim bu şiirim basılıp çıkkandan sonra kompozitör geldi de ey geleydi, şu kadar değil, madur jirdi, oynağız garmonlar. Bizning halkımız bitti, garmon bilen yaşayan halktı. Nişe basırlar, onun garmonu talyanı bulgandı. Bir istelik olsun öyle, ey de bir jir yazayık, dedi. Hem elbette ben bu şiirini şiirlikten jir üretine kirtirge to'g'ri keldi. Şundan bu jir basılıp çıktı Ender Şarafi'nin Jırlarız garmonlar degan kitabında 1983 yılda. O yıllarda bizim halkımız, bizim Tatar halkı, bizim milli hisleri kötürülgen hem özünün Tatar olarak gururunu saklap kalıtırgan büyük köp şaralar ötkerdeydi. Hem bir məlini jıyılganlar da respublikadagi bütün usta garmonçılar Kazanға jıyılıp garmonlar bilen uramlarga çıktılar. Uramdan kolon bilen baralar her birisinde garmon, her birisinde garmon, her birisinde garmon. Şuşu eyber ekringine kirip gitti yıl sayın ütkerdiğe bir şaraba. Hem biz bilmeyde kaldık, Enver de bilmeyde kaldı, bir de bilmeyde kaldım. Şuşu şaraba isimli Oynağız garmonlar degen festival deb isim bergenler dinlerge.
Lakin şunu isim birine, şunda niye verin, ne benim isimini eğitip gezip bir şey olmadı. Şulay da bu jır, onu birinci mertebe jırladı bizning bek görkem jırçılары Hayriddinova. Ol köp yıllar onu jırladı. Mana bugün indi bizning yanga bugun, yaş buğunda şu jırni alıp bara. Demek ki jır bulgan. Şın мәмәсінен жыр болған композиторымызға бик зор рахмет. Аның мына бүгін юбилей күнінде һаман да біздің бірге болуыбыз һәм сезнең белән бірге болуыбыз барыбыз өчен дә бик зур шатлык. Котлыйбыз сезне чын күңелдән. Серенада для скрипки и фортепиано посвящается жене Румиехану. Ария для скрипки и фортепиано исполняет заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, профессор Казанской консерватории Марат Ахметов. Виталий Сидоркин, фортепиано. Bu eserler ele birinci mertebe başkarılı halında. Biz təqdim ederiz sizin itibarınızga. Hem şulay etib biz birgelep, men onu birinci okup çıkıp, tanıştım onun bilen. Menimçe bikni mehnevi diren eserler, matur, hem ihlas kulu bilen yazılma, hista eserler. Şulay etib birincisi Rumiye Hanım'a başlangan, Sirinet dip atalar.
Пәри деп атала. Меніңше шылай ол Рүмия ханымға енді үйленген қалды. К юбилею нашего дорогого Анвара Замиловича пришли несколько телеграмм, поздравлений от близких, в том числе и правительственные. Вот как раз эту самую телеграмму я вам хочу зачитать. Уважаемый Анвар Замилович, примите теплые поздравления по случаю вашего 80-летия. За вашими плечами плодотворная жизнь талантливого, самобытного композитора, наполненный стремлением выразить универсальным языком музыки богатство, многообразие и глубину татарской культуры. Ваше многолетнее творчество, проникнутое верностью лучшим национальным музыкальным традициям, является достойным вкладом в культурное наследие татарстанского народа. Вы прекрасно реализовали свой сочинительский талант, состоялись и как композитор, и как умелый наставник молодежи.
выражаю вам свое уважение и искреннее желание здоровья, энергии и благополучия, долгих счастливых лет жизни, в кругу дорогих вашему сердцу людей, добра и счастья вам и вашим близким, руководителю аппарата президента Республики Татарстан, председатель правления Фонда поддержки и развития культуры при президенте Республики Татарстан Сафаров. Айлы күнде, в лунную ночь, стихи Гульшат Зайнашевой исполняет Айдар и Айслу Габдиновой. Фортепиано Ильдар Арсланов. Баллада для виолончели и фортепиано.
исполняет народная артистка Республики Татарстан Лариса Маслова виолончель, партия фортепиано Бильдар Нигматуллин.
Азнакаим Гузель Ягым. Ознакай мой проект, это прекрасный. Стихи Касыма Тахау. Исполняет Айдар Габдинов, партия фортепиано Ильдар Арсланов. Aznakayım güzel yağım, şadırda bitekleri, ormanları, bağanları, ulan ya bizekleri, ormanları, bağanları, ulan cir bizekleri, çişmelerinin cırıltığına yerime suylarında aznakayım kılaşaya çadırda uylarında. Nazlı güller irtelene, Ceylin dın irtesinde, aznakayım kılaşaya, çadırda ürgesinde, aznakayım kılaşaya, çadırda ürgesinde. Aznakayım imin yaşa, çadırda biteğinde, aziz kaldım bilen birge, dilenip yaşiminde, aziz kaldım bilen birge, dilenip yaşiminde. Две пьесы для скрипки и фортепиано. Поэма посвящается сестре Наиле Галимовой и элегия. Исполняет Марат Ахметов, скрипка, Виталий Сидоркин, фортепиано. Birinci poema. Bağışlanğan Сіңлісіне singlisine Naila Halimova. Hadi biz tınlap alalım şimdi. Dramatik eser, benim şemin derecesi bilen, Hüsnü'nün bilen, Mehnevi'nin derecesi bilen, baklavlı, ciddi, diren, şöyle iştiler.
Əxədir, şulay yox, əsər menimcə Nailə xanımğa bağışlanğan. Elə geydim patala. Allah bakaraq.
işte bu iki eser ikisi de Boğazlahan'daydı hanımlar. Мына хәзер сезне Наиля ханымга бирәбез. Котлау сүзе Әнвәр абыйга. Biz zor ailebiz ondan sonra bize dokunan Enver abi benim eti burnuna da, enim burnuna da, abim burnuna da doğan kişi. Çünkü milletliğimde bütün ne bilmeyim bu sonuçta olgen. Men abimden şuşu altı balanı yalğız eni üstürgen şuşu yetim ağır turmuşlu semyadan şuşunday derecege jetkeninden büyük gururlanam. Bugün yazgan şuşu mene karata muzikasında ol. Benim bütün turmuşumni şahlandırgan. Bek zor rahmet ama men bütün özümden yaşımdan başlap hazırki kungacha bo'lgan turmushimni ko'z oldimdan ketirib tinglab o'tirdim. Bek zor rahmet Enver abi. O benim abim da, etiyim de, kengashim de, onun halal jefetimine Rumiya apa, olar endi 50 yıldan artık birge turalar. O benim apam kibek. Bizim bir vaqt tilga kelgan yo'q. Bek zo'r rahmat Enver abi, narsa sizga. Tegiz qartliq tegi tıyınmadan aytgan so'zlarga bo'lgan og'irliqlarni, bo'lgan burchlarni chetga qo'yib, sizga xayrli, uzun, tegizlik bilan, salomatlik bilan uzun birga yashashga nasib etsin Alloh taolo. Senga ijod o'qishlari tilayman. Bunda endi men bo'lay so'z aytaman deb o'ylagan edim. Три детские пьесы для фортепиано из сборника Сандугашкай «Соловушка». Романс. Исполняет учащийся детской музыкальной номер 5, дипломат всероссийского конкурса «Инжелярь» Карина Гаязова, преподаватель Беляева Флюра Мусаверовна. «Ульбуемда у озера» и марш гимназистов. Исполняет лауреат международных и всероссийских конкурсов, доцент Казанского федерального университета Екатерина Коврикова.
Синен йымшак кулларың, твои теплые руки, стихи Рашита Гарипова. Кайтывыз кышкайлар, возвращайтесь, птицы, стихи Роберта Минолина. Исполняет Айслу Габдинова. Татьяна Дидар-Аслан.
сонатина для фортепиано. Исполняет Екатерина Коврикова. Нига мин ятим. Почему я сирота? Стихи Мидхата Меньшина. Исполняет народная артистка Татарстана Зухра Сахабеева. Баян Геннадий Максимов. Bu жерне башлаганча bir-iki söz әйтим әле. Рәхмәт сезгә, Әнвәр абый. Әнвәр әфәнде, бик зур рәхмәт менә бу теманы күтәреп чыкканыгыз өчен заманында. Күренекле шәхсебез Мидхат Меньшин белән бергәләп бу үзәгезгә җыр булды радиода. Дәүләт радиосы ул вакытта бик еш бирде, халык аны сорап хатлар язды. Араларында мондый иштәлеклесе дә булган. Bir yaş hanım tarafından yazılgan. Şuşa jırını tыңлагач 3 gün yıladım. Ditomda bala kaldırıp gitken idim. Şundan soň yılı balamны barıp alıp qayttım. Şundan sonra özümni bäxetli his ettim dip yazılgan hatta bulgan onda
Бәлки алар тагын берничә булганнадыр. Менә шушы дәрәҗәгә җиткерә торган әсәр иҗат иткәнегез өчен, халыкны саваплы эшләргә өнди торган әсәрләр иҗат иткәнегез өчен, шуларның берсе шушы җыр. Сезгә зур рәхмәтемне әйтим әле халык алдында.
taşlarına yok. Nigemir yettim, nigemir yettim. Три пьесы для скрипки и фортепиано. Романс, песни без слов и вальс Керцо. Исполняют Марат Ахметов, скрипка, Виталий Сидоркин, фортепиано. Niye kupka gitken bu skripka eserleri bir sırasağız. Manda derslerde bugünkü vakıya bit mühim. Çünkü bana bugün takdim edilen birinci mertebe skripka için yazılan eserlerin ciyintiği kaysını icat etti Enver Ağa. Naz деген Вот. İsmi Naz. Nazlı valla. Bu Voronej'da bastırılan indi. Hem Enver Ağa bana şandırdı, şuna teknik redaksiyasını, aplikatörü falan degenler şularına hazırlarga indi. Şuna göre men başqaruvchida bo'lib chiqdim endi mana bunga shuna göre endi g'afur etarsiz bir xabardik. Kaman sahnada degan. Bu eserler birinci başkarılar. Bütün eserler Abdi yıl arasında yazılan eserler. Hem onların ehemmiyeti ayrıca mühim, ayrıca zor çünkü onlar mana bizning konservatoriya ishida studentlar için terbiyevi ehemmiyetleri bitni mühim. Mana birida bizning iki student o'tira. Allah endi Atilina, Adila. Allah endi bu eserlarni biladilar, tanıtımlarga keldilar. Mana bizning birinchi ikki chiqishimiz boshlangan Rumiya xonimga ham Nayla xonimga. Bu endi bilan bütün birida bo'lgan motor xonimlarga bo'lsin endi bu avtorning salami. Hem birincisi Atala Anam romans Atala. Lirikası.
Sözsüz Jır degen eser, benimçe söz de kirekmi. O özü şunday, bütün izgi, bütün kişilerini bütün sınıf açıklap bire. Sözsüz Jır. Hadi indi Sözsüz Jır'da bulgaç, kaybolgat deyir. Vals Skertsa degen eser. Bu Şayan vals. Şayan vals. Enver Efendimiz'ni bir yüge vals'a çakırayın.
Күңелләр бийсен. Sen sağ ol. Изга чишмя, святой родник, стихи Мидхата Меньшина. Ялгыз гармон, одинокая гармонь, стихи Нурислама Гафиятова. Исполняет народный артист Республики Татарстан Георгий Имушев, баян Геннадий Максимов. Hürmetli tuğanımız, dostumuz, sizin için көңілден юбилейіңіз bilen tebrik etemiz. Sizge minnet setilim. Gümrüğüz, indi siz bulayda matur yaşap, kişilerge жылылық, матурлық тудырып yaşadınız. Alдағы күнігіз tağında maturrak bulsun, icad etiniz. En tüp benim dileğim sizge selametlikten Xuday ayırmasın.
Hazır jarlayacak jarını elip küpten tüvegine girendik. Şiklenem de bütün ne ol janlasınıp da bitmegen. Mene güzellerga kiteriz. Oğul tünne bilen kimdir garmı oynap jibere. Bola bit şunday vaqtlar. Yoklap yatasın aşık teres. Gisekten garmı tavuşu kilele. Canlarını üsüp, üzdürüp. Şunday vaqtlar hatta bula jılıysa kilemene. Hazır indi avullar özgerdi. Eğer bizim avulda 3 sayın 3-4 garmon çıkan olsa, hazır salam güzelde da garmon tavuşu. Birev garmon oynayır. Sağından min ömür bu yana. А сейчас прозвучит одно из самых репертуарных сочинений Анвара Башарафиева «Трио поэма» для скрипки, виолончели и фортепиано. Исполняют Шамиль Моносыпов скрипка, Альберт Асадулин виолончель, Екатерина Коврикова фортепиано.
часть завершает сочинение для фортепианного квинтета «Сабантуй». Исполняет государственный струнный квартет Республики Татарстан, фортепиано Екатерина Коврикова. Особенно поздравляют его близкие, друзья. И я отдаю слово другу детства, земляку, заслуженному работнику культуры России Рашиду Агазакиеву. Мен сезіп, тұйып отырдым. Әнуар бұл залға ғана сыймай. Әнуар сенің жартысы опера театрында, Камал театрында бұларға тиіштағым. Ескеткіш көп ижад еткенсің. Мен бұл хаттысын білмейдім де. Чүнки Әнуарның нендей нужа білән, нендей yollar өткенін мен білем. Шушы хатлы дистеден артық музыкал әсер түгіл, китаплар шығарғанын мен мұңа хатлы білмеген едім. Мен шын көңілімнен сіздің алдағаны құтлıyım. Ғұрурлануымны айтам. Азнақайда соңғы 100 жылда
Бұлай мындай композитор болғаны жоқ. Әлі алдағы езгеуді айтайын. Başqa sözüm yo'q. Qolganim ikkinchi zalda. Birga chaqiramiz Qozon shahar oqsoqollar shurasi a'zosi, veteranlar совет a'zosi Yeremeyev Iqat Sodiqulov. Бик қадірлі біздің үшін мұнда отырушыларға түгел, біздің Татарстанымыздың халқы үшін, ендігіне милләт 160 милләт яшыдылар. Бар ішінде қадірлі болған композитор, педагог, Әнвер һәм аның тұрмыш юлдашы Румилә, аның уңышларын тұрмыш юлдаштан башка, тылдан башка, тылның ныклыгыннан, тылның кішілігінен башка күз алдына китеріп те булмый жанагай. Без Наҗия тұрмыш юлдашым белән сезнең гаиләгезгә түгел, бөтен бай булды нәселегезне сезнең уңышлар белән юналган, җиткән иҗат эшләрегез белән, иҗат нәтиҗәләрегез белән тәбрик итәбез. 15 мартта булса да 80 яшьлегез, yani bugün 80 yaşlıklar. Ben bu gailede, nesilne 1980 yılların başından öptüm. Mingine tüyül Ahıyda, Mansur Sadikovich, hem başka bizim balalarımız, ödüklarımız bileriz bu gailede. Bu nindi gaile? Birincide Enver, bunda уже baybarandı fikirler yandırdı. Enver, o халықның ең тирә, ең үзәгінен, ең асылды жерінен шыққан шын халық ижат етушісі. Міне аның барынан да айырылып тұрған, как бы отличительной чертасында, анарда гына хас болған именно. Вот шушы хас, бұнда енді көрінді, бұл ятим қалған балалар еліміздің ең ауыр тарихы вақтында. Ол Büyük Vatan Savaşı barganda, kaçan bütün ilimizde nersegine bulmadı, barını da bilesiz. Sizge izliyor, bunda kılıçlar kişiler şahtı oturalar. Bak şu vakitte Enver, onun anneleri, sıgıdısı, etisiz, edisiz balalar. Mine şunda Enver, halıktan çıkkandığın ispatlı, mine şu vakitten birdi. Ol, bütün ailenin yazmışın, cevaplıgın üz üstüne alıp, edilerin bir de yüze şekillik icatla şelenişittirip terbiyeli, formulaştıra, hem ittirede. Mücahit enisi müzika bilen Enver şekillik kompozitör işleri bilen de şekillenir. Bunda ucu bizge tanış, Naile sigilisi çıkış yasadı. Ol, şimdi Tatar kızım olarak, Bigirek de 1990 yıllarda, 90 yılın altında milli hareket gürlegende Tatar hissi bir zor derseler talep etkende, birinci şirattan talebimizde saklav, milletimizde saklav, yüzümüzdeki devletimizde bulduru, hem bütün başka dindigine hisler vaktinde Enver olarını üstürgen bile gaile sinirse partiya, Respublika Partiyası'nın bir vekili gide tügel, politbüro ağzası da buldu. Şuşa. Mine neytesikinden. Ondan sonra ditsat, birinci kakbarı şuşa, milli his üstkengen, digizlenip koyanıp, Tatar yazıklar, Tatar ditsatları, Tatar mektepleri üsürgen vakitte, kaçan Gaz Sovet Karıstanesi, bu 70'er bin, 200 bin kolondalar gerektiriyor. Şu vakitte ditsat direktörü buldu. Naile Sıgıdıbız. İyi zor uğuşlar da yarıştı. Yine birinci gaire. Yine çok gaireler, yani tepkilerini de bulup, devletli de bulup, nıktırıp da, icat kişileri de birip, şurada göstergen vatkan kişi. Biz sizde elde, Naciye Hatun bilen, Naciye Tırmış yoldaşım bilen, şın ihlas günümüzden tebrikliyimiz.
sizge şuşu Tatarstan'da tağındanlığı tırışını tüge bütün cirimizge şulay nişit işlediniz. Yaşınızga karamastan götürüp 82 kardeşler Batı'dan karamastan çıkartmayıcı Batı'dan karamastan patronları Batı'dan sizge Vazanımızın, Tatar halkımızın tarihi bulgan şuşu kıynakkına, yanikine yüreğimizni tapşırabız. Bu kitap sizge gine tügün, sizin nesilge gine tügün. Respublikamızda da onun merkezi Kazan'da bütün ilimiz neredeyse güneminde de onun başkanası hem bütün halkta da bu nigiz taşı bulsun idi. Hem nigiz taşı olup işlesin idi. Yaparsak kuşkun olarak ne düşünün? Şöyle süt taşıya bilen şahlak yapız yaratı bilen. Sıcak kuşları, şöyle müzik kuşlar, fabrika kuşlar, kolay kuşlar. Bu bir yazsız kadar. Siz yerden farklı Sizlik sunamaz bizning İtibarınız için şeksiz ve rehber. ya afiyetiniz. Benim ismim Şahinur. Mustafa Kırası'nda Enver abinin jırı, uyna kızgırımdan jırı. Yürekten titrende, karmınçılar, biz neticede karmınçı olan kişi. Tanışma tımat bulup durup bulmayalım. Bunda foto oyunda şimdi, etiler şimdi olan, şu mağnasında. Bütün dostlarımızın da buna. Şu kadar derecede acayip kişi. Zamanında bizden Cernovi fazla fotoğraf. Şair, jırşı, kompozitör, bütün etkileri var. Miran Kuryan ezrek dünyada. Ciran fazla yapıcı. Yapsa olmakayla, hani bir bakayım çıktı. Acayip derecede. Ertesi gün şu, bizim Enver abinin, benim oğlumdanın, onun davukada zamanında Ruşan oluruz. Bizim kuptelen tanıştıranım, şuna baytak yılda olmaya 40 yaş, 43 yaş, 40 yaş. Lakin bizim dostluk bizden kırıkken ihlas dostluk oldu. O kurşup, çileşip binatı bir de. İhlas bunu ilgili olmamak için rahmet sizge. Sizin kumul bütün cevaplarınızın tanılağı acayip derecede tetrenip tanıysan. Sizin kumul yoksa, can yoksa sizip duranda en mühimi. Uçunuzda vakıp durasınız, kumulu tartıp durasınız, her vakitte şey, buna kolay. Şöyle motor geçiriyorsunuz sizge, üzerinizin bayla bize iyilik değillikte her vakitte. Endi bana sizge özünün yoma gitarının, bir gitarını bıraktım, yoması bundan tuğum yavana çıkan bunu bir var. Lakin bu şu an dinler sivayda bundan bu yazan edildi. Kadar var. Sihri Mung'un tuğan günü var. Ulgan gününe yuğan. Bunga dinler şurayı motorla sular tutup tura ildanın. İkinci şiirinde iller dağına yerler günlerinde nakam toza bulsun biliriz. Sizin gibi için mumsallar var da icralar şumar tuğan yerimiz. Rahmet sayılıp koygan ediminde. Bunda kitap ismi Yom Yıl Kaşır. Sizin jırlarınız var ya, men yıllık kaçıp var. Sizge borulup bizden yazışlarımız isimden, bunda oturgan bizden yakın dostlarımız kardeşler, tertesler isimden biz rahmet, çünkü viçerler isimden rahmet esimkiler, endi bakıya kalmışken viçerler, isem viçerler isimden. Çünkü siz, güzel insanlara rapan versiniz bizden, arkadaşlarımızdan. Biz rahmetle nırlar. Siz bu konuda dünyaya gelmez. Güzel niyetini çıkılan bir ülke. Rahmet. Biz rahmet. Sözün Enver abinin özüne veririz. Ну, Rusça'da Rus. Neyse, hürmetli konaklar, tanışıcılar, sevgili. Benim de bu sözümü aytım şekilde sizge, bu benim müzikam. Mine kala sizge özümün şen kömürden rahmetimizin aytası kelgeniz için, mine hürmet etkeniz için, kaderli vakitinizni bilen sanaşmışı, mine meselelerini жылы, şunday kabul etkeniz için, kaynar aplaudismentlar için. Elbette men bugün bizning ko'rkam
башкаручыларны да кутламыйча булдыра алмыйм. Чөнки аларсыз бүген минем мәсьәләләр яңгырамас иде. Сезнең алда мен шулай басып тора алмас идем. Мактанып, горурланып дигәндәй күңелем бүген шат. Анасын безнең мәдәният министрлыгына да рәхмәт әйтәсем килә. Һәм безнең композиторлар берлегенә, мәдәният министрлыгына беренче рәхмәтем шул. Шундый авыр заманда, беләсез заманның нинди икәнен, менә аның игәннән чигү белән, аның ярдәме белән, министерство ярдәме белән, менә минем шул сезгә күрсәткән Наз дигән китабым чыкты. Менә соңгы әсәрләр да тупланган, бүген инде сездән тыңладыгыз. Фикерегез бардыр. Һәм сезгә сәламәтлек, саулык, киләчәктә дә, исәнлектә очрашырга насыйп булсын сезнең белән. Рәхмәт сезгә килгән өчен. Сау булыгыз.